sebat beli ngelah gegelan adi nese ngerti teken keadaan beli sedilang beli ngajakin melalui pragat ngorang gengsi yeneng ngejalan kaki dong kekene ane tepukin beli di jetresnane suci ucapan adi apa ento tua ada di munyi ngajakin melalui apang menekin mersi ampura yang dewek beli nesai sanggup ngulurin kena adine bas keliwat tiwas beli kadi rasa nungana andar dan mani yang suba keketu soal adine ngadenan beli pedi